Maya ni matigari ma gĩthũnũ karĩa hĩtũkĩri maronete nĩko ũteithio wao, no thutha wa kahinda kanini karatuĩka gĩthũnũ ga gĩkuũ. Mbura gũthandana nekorerere andũ barabara meyũaga harĩa hakuhĩ na no gũikaria itũra rĩa St Joseph Webuye barabara-inĩ ya Bungoma gũthiĩ Eldoret marekire, no netacenetie rori irate mwerekera na kumagira harĩa mareyũĩte. Gari ndogo ilikuwa inaingia na tani inaenda town. Ilikuwa inaenda town inakuja polepole na mvua ilikuwa inanyesha na treni nyingine inatokea upande Eldoret inapanda. Na huyo jamaa alikuwa speed sana. Penye alifunga brake ikakataa. Sasa ikabidi aepe na ingie kwa kibanda. Rirare ihinda rĩa kagũrũ ndeithia no atumia erĩ mararemwo kũra na marakua hau gũkũ angĩ makihonoka na nguraro itiganĩte na maraguthũkio thibitarĩ. Tumepoteza mama wawili, mama mzito mmoja na msichana, wote wamefinywa pale. Kuna wale ambao wameumia wako wamekimbizwa hospitali. Riu marahoya mekirirwo mihinga ya kunyihia ihenya rĩa ngari kuona mitino ya barabara mwena ucio ihanekaga mahinda kwa mahinda na uguo matũraga macakayaga. Tunaomba kwamba ikiwezekana Kenya watuweke bumps kutokea kule juu mpaka Sango. Maanake hapa kuna shule mbili na tumepoteza maisha ya watu vijana wengi hapa. Matereba moritio maikare me maitho makiria riu mbura iraringa mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri nĩguo kunyihanyihia mitino ta ĩno. Especially wakati huu mvua inaendelea kunyesha, madereva wao waangalifu wanapotumia hizi barabara zetu, waende speed ya polepole. Msimu kama huu wanafunzi wako shuleni, watu wa kanisa wako hapa, Jumapili tunakuaga na soko. Dereva wa rori iyo uri uraririuriro ni aikĩtio ngono ni maabitha a borithi arĩa maugĩte ũthuthuria wa kĩhumo kĩa mũtino ũcio ni wambĩrĩirie. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani.